إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله. Kërë hamdiku Allahi Azze wa Jell, kuajt Allahi raqia sa edhe me dorë. Kërë hamdiku Allahi Azze wa Jell, ku aso ka levoz vishi me dinea pravja korolea kja, ka shuke ka na gafleti me kalbja. Kërë hamdiku Allahi Azze wa Jell, ku aso putingjame ku akva voz vishi mo dinja qal voz vishi me celja e midealia. Ku akva mubarek divana salavati e selamia. Upra maro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upra leskeri familj, upra lo ashabja, e mu pra usao kolla so gjildinja kale qachut ne porukencar, em akaja dunjaja na muklen nisar aver osvensar muslimani. Rete poshminaj hudba çalalen na angle obratinamen komaro Allahi azza wa jel pakla mubarek satja. Era tema je shungama čalek haberjek amaro romano čavo italo teško povredime, taro fizačka napadija odredime manu šengeri, amari dovatali ko Allah azza wa jel so posika kava amaro čavo maksimite saslov, em so posigate te iranelke kiperi familia sa 100, vojedno povik gjisatu mende to ven prisebna, o kriminalna nele ni Allah, ni prezime, ni vera, ni partija, ni nacija. O kriminal talo kriminal, em se koje peske odgovorinela i nasminela koja to velma škartumende, a če autoveltumen nahaljujbe ili neprijateljstvo potan, kaj so dživdinena, a na diname na mare predstavnike, ako so predstavine na mare pravija, zajedno kake dempe, jek preskonferencem ko su dinena kva nastan, to jek jedinstveno celte si ka velpe i ačina akale nacijakeri, deka ačal i nepravda natrajinaja, deka sekogaš kova glasna, em kava kera dva so pripadninela korkori amenke. Akva italo ko akva segmenti so manglumta kera, madam na njake amari tema, no i džuma dva italo lakeri priroda teva kera dava sode singovela, em vojedno mangala katar te korisnek prilika, ciensine svedoke o koja džuma men stikingjama mene kandidatencar su Italije za gradonačelnik, pala dva dika komentarija taro razna dvolišna manuša koja su namangena hajri islam skoro, a garo bratinge petakre mesjum lengoro protiv kandidati, mesjum ki lista nekoja, pa mešinena politika i džamija reta vera bukja, e akaleske kergama deja slika, za da teva kera, akava kandidati itali džemati ki džamijem povikunjam koji je knir, mata vela savki sosove kja mari nasel. No goso gote kere akariga, niko šta ne priznajmo ili so got to ven zadovoljno taradva, no mu kadva ko Allah azza wa jel, na ne doslovna je koja savko tan, a savke manušenge te odredina pažnja, a duri Giodorija, kergemanda faraoni, kerge Đukelsona, e Đukeleske koja kësnatu të këtë si ba nirane, dovoljno i taladava. I tema mare futbakeri Italije. Kula Italije o sifatije čačutne manušesker. Kula Italije atributia e šukare manušesker.
Sus kitalo menge važna koja tema. Dikem çalale. Sakala ibadetja sokera. Sarka sare taro namaz, taro post, taro zekat, džajbe ko hađi kjumra i sile njek jedinstveno C. A dja cel talo amen te formirinelamen ko jek šukar manuš. Satara kaja dunja na kela teremeribaja. Toro šukarive so mukeale pal toro merive akva kerela tu dživdo. Ko borsjan šukar maškaro manuša prema i zajednica, odobordasjan šukar ko Allahi azza wa jal. Ako primetinena o ibadetja sa kovaja na primjer taro namaz, Wallaja që namazi ka vakrel lagar. Inne salate teksha anil fakhshai wal munkar. O namazi duira klata robezo brazlukem ta robilači. So halila makatër. Ako tu avea ki gjamije, toro namazi poshminela ko gitovea kari gjamije. Bole porakaje. Tu mu kja obezo brazlukem ubilači. Ako me namazđija i po naodori ga šum bezobrazi, i po naodori ga nam ukavo bilačivo, da li adba namazi kjagjan mande u Boga? Da li dikja i vredno se namazeskeri po vrzini tavi, pala dva mesar manuško bosim primerno, ko mere moralno osobine. Ade te dikao zekati so pagela, la tuptilu sadakatikum bil meni wala adha. Ma pagen tomaro zekati tomare bila čela fensar. Sad, na primjer, medilgjum tut nasnetu so teha, so te pije, ma pag. Pa onda jednom haljovaja katar, o nama nušikano odnos hagela da u ibadeti. Jo dodeske da pšalale, to velike šukar manuš, najčešća dva šukar manuša je tako napadnime. Napadnime raznonela fencar. Pa duri da fizički kove napadnime. Najčešća dva šukar manuša upravljende nepravde izvršingove. A dva je talo sebe pi samo so piravena šukar kalbi. But manuša amendar zažala je dve mislinena ako antuti si šukar kalbijem odnesinja tut moralno i primerno, a dva dikena sarteri slabos. A te nabi stramaro pejgamberi aliselam kavakerel, jedhurul dženne ekvamun efaidetuhum mislu efaidetu tajr. E manusha ka kuven ko dženeti, strikno kola manusha kova so lengoro kalbi talo sar kalbi čirikleskoro. So mangla kaleo pejgamberi aliselam kavakerel. Oftalo tikno kalbi, kova so piravela am peste nežnost. A dva kalbi cigate rovela. A dva kalbi ko tikne bukja asale movela bahtalo. Oftalo optimistiki se koja situacija. Kolengoro kalbi na ne niti zavis, niti ljubomora, niti posakujnela perepšaleske neko abilači. Odolesio pejgamberi alislama kerga. Na kuvena ko dženeti dode kantumende na piravena sa ko kalbi. Ko aver hadise o pejgamberi aliselam, objasningja menge kaske harami talo džehnemi. Pejgamberi aliselam ka vakrel, hurrime ala nar, kulu heyin, leyin, sehil farid. Zabranimoi talo džehnemeske agake, se ko amanuš kova talo lesno. Kova je talo budlo, kova je talo pašeđiko manuša. A kala kalbija savki vrsta manuša, ođeknemja kalena starela, a kva je talo lenge zaštita. Najčesto talalen ošukar manuša, on ko poro dživdi pe sretninena pe raznone manušencar. Nekoj kad i kelen sar prekrasna manuša. Nekoj kad i kenesar faraoni. Nekoj kad i kenesar najbilače manuša. Nekoj kad vozdivimotar lengoro šukariva. No sar gotovelo šukar manuš,
Ов на обратинела пажня колафия е манушенгере. Соske, со шукар мануш офтало убедимоа давай тале ленгере мисли бе оджанела коркори пес койтало ем сойтало. O шукар мануша, новелна демолирime тарасавкен ниска лафия емделия. Se advaitalo i priroda e sekore manušeskeri. Advana liquinela sari tengera haibaja. Ako kije tengera keravgevela šužo haber, ojta mu to šužo miriso komšiluko. Kijanja koga dikela te manuš, dikela korkori pes. E magjadas vesna Italija dala manuša, nikogaš na perena kotuđo vlijanje. To je samo o manušva kerela peri priroda, kuitalo em soitalo. Inako falaleno pejgamberi alayhis salam, muklamen ge odredime atributia, zada temerina korkori amen, dedikan dalića či paske zaslužinaja te vakrena mege tu sam šukar manuš. A kva je talo but važno, se manuševsko melekja peleki sežda. Se bebeka kiravela o emaneti emaneskoro ko Allahi azza wa jal. E makari trebela korkori sari na mente arakamen, dali spadminaja kja grupacija so Allahi azza wa jal spominjale ko pere lafe no pejgambera sam ko pere hadisja. Na angle falalen, o šukar manuš, of uputinele manušem ko daltaro dalaleti. O šukar manuše grešniko ne manušen približinela nem ko Allahi. Sarvojedno trebela te haljova. Toro povik, ki razdelva, a kja mari džamija, o kja tu mari džamija, a kva hođa gar, o kva hođa na gar, tu akalea samo kerea na povikujve kala eskoro drom. Se nikoj na këldinela ni barenge, ne stubonenge, ni hođenge këldinela pa që po Allah i azza wa jal. O hajli me manush, o šukar manush, vitalo adama leskoro beši vitalo o Allahi. Leskoro beši vitalo putinelen povikujnela ko la ilaha illa Allah. O šukar manuš uvek kisile haloj da čalo grešno manuš kes na dira kerela de festar. Pa bez razlika ko vor grešno to vel. O šukar manuš isile haloj de sote rinjadale manuše pe družinete odredime gjunahea. Na štite cidene kastar neso gjunaj bite nudineleske ave rešenje, a o rešenje talo Allah azza wa jal so obećinela okole manušeske gogrizanela tako Allah. O sifati e šukare manušesko Allah azza wa jal nengeva kerela. E montale sar ključija. I si manuša kovajtalo ključo e hajreskoro, e šukari baskoro, e nisi manuš kovajtalo ključe bila čipaskoro. Dik savo ključo kove, dik so kaputre, dik so kapišine, dik te mostar so kejtlol, dik o so kapovikuine, dik taradvatoro lafi paltute, so šajti i klol. Ma mislim te vakere sekoga što šukari bili čačipe i talo čačipe. Na. Po nekoga što čačipe da te na vakere i talo pobaro čačipe. Po nekoga što hovavi beda talo ko čačipe. Ko smirive maškar duk fala. Ko smirive koga duđene na kere na lafi. Te spojnenen hovavi baja. Te vakere o filani tuta šukar vakerga. Me šunjum tut falingja. Odoleske falale nuve ki vodi trebela to velame, ko seko amaro čekori, ko seko amaro delo, so štaj pala dvati i kljol. E modoleske akarilo pejgamberi alayhis salam ta kreo, blago kole manušeske, so Allah azza wa jal kergale to vel ključe šukari baskoro, so cel leskeri pojava, leskoro osme, leskoro keli velafi to vel približive na odalečive. Karo atribute šukare manušengoro, on dena prednost javerenja anglipeste. Odoleske falalen,
Будь примирисиаментари история е ислам мескери. Кие таро битке е кулорани моe мавела лескоро чаво танелеске пани. Odată și unela s-ar piștinela gilesche lescoro amal tarobut bolke. Dacă eu pecesche o evla tingar poha cu isia care mere pale sosne zaidno mancar cu acva fronti. Mamo chavuringa rela o pani o lescoro amal o amal acva nana o qua isire poha comanda ringa lesco pani. Pazi ko samo medibe. Šaja dva panika kurtulinele. Джала ко последно мерела, иранела ко дат преселинела, джала ко дуито ко трито, емсадар преселинге ко Аллах Азza wa Jal. Аман ко последно моменти, кога дена пери душа, он е кеске дена предност, се джанела два и тало ленгоро хайди. Маде дерла менда савкон нешто. А мен а двете дане каске предност. Па да е тало невозможно. А да мари битка и тало одолут на дана предност кога некој да залинела да те насвали паса, а мен кавакера на. Бала ера ти мага духля мошеро. Мате вакера ти кешама джанет во притисак вардингјун. Дуја карига на манга некас предност е кога вакерела пели мука. Мангаја седете овако прво там, а па на камо ли те шајте поможина далека си сиде потреба тарамари помош. Викем проларен ко акти пекамберескоро десинела павела и екјабанджија, мисафири ки медино пекамбери тало на неде сајбе пиде тено кој калела кале мануше кори песто. Е таба сага каклео мекалаве ја Ресуле Аллах. Емингарелале директно керена пучеле уна силя ме хайде пиде. Айде аменде тал обратно. Айде тавел мородат мерида и море ромњаке пуча. Шајде тавел мородат мерида. Ако бутана да чороликане, тврдае да деске дјаке леа калате на джанен ме чавили мери ромни да таве работ. Джика кова халија. Аква е тала мари ситуација, аква е тала маро чачи. Lela kua manusema kua romňake oromia kua talo misafiri pejgamberesko te kerale sagia. Poroma na nemame ništa tarohaj vek sahani siamen habe čavenge. Ova ve čaven. I kua je ljubav prema pejgamberi alayhi salam. A ta kerga i momoli anglipeste ovda lila sahani taniri ko baya gikhala. Taj sarut no digo pejgamberi alayhi salam prastala pakwa manush kaj sian tu. Açaltutu Allah Azza wa Jalla biaringa Quran ayeti o Allah ira dunga pacha toro postu pacho kergan irati o Allah ira dunela tabaso kergan duri ko pejgamber alislam biaringa agar tala Allah generacije falalen nane sebična on dikena i zajednica delo pesta on halula ko tajsao vela me paleske neko ašeri sledećo siune. Agari napredno zajednica da uinela, agari kvalite koji sami funkcionirinela. Ona odoriga pšalale, taro sifatije šukare manušeskoro i talo, prekininela pere bila čipaja, prema pere pšala muslimanja. Pekamberi alisam kala klačalo imani, imanu bidatu wasmu'une šu'be, wa ednaha imatetu eda anitariq. O imani sile ftava de shutrin granki. O najbaro italo la ilaha illallah. O najtikno italo te cide taro druma dasos metinele manushenge kolengoro kibire kolengoro dviji. E mi ulema ko šerpe akale hadiseskoro penela. Ako pejgamberi alayhi salam pengja kari te cide dasos metinele manushenge kodrom Popreći italo te cidetaro kalbe muslimanes korada sovozne mirinela. Sohalobata rakva hadis. Ako je grupa taromanuša muslimanja funkcionirina, vozne mirinena jeken, pere glupava pišibaja, pere glupava muabetenca, pere uvredenca, pere ispedenca, a давајтало знако, а дјајтали заедница, групација,
това на него е нищо заедничко е иманеа. Одолески халален. А дали мануше на него имани која со живинела со раскол, кога со живинела те крел шем билачи перед халеске. Одолески пекамбера сам како халаса валлахи. Хава се лука валлахи. لا يؤمن أحدكم نانت بينه تمندل وكوا مانوش حتى لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ساجي كوتي نا posakujnela pe paleska da so mangela corpori pesche ساجي كوتي mangala te kera sotka yeke keske без разлика дали по бизнес дали ки фамилија Adama rea kana štite trpinen koga je familija i si šukarive na kena rom romnjaja legele bukajkalo ko baronivo ne slučajno amare roma kadikalen ko razna klipja najbare magioničari amene ko roma i krogo. Sama koja klape ko bor nacija sam zavidno im ljubomorna, ko bor na štite da diname na čavo uspeh ja verema nušengore. A dve sa svedinjamlen kerjamle ko Allah ako deama šukao se nakon deama kuse moro dušmani. Žalosno. I što i najkritično sa dva zloupotrebinela telesko rodini. Ako pušljatut ne bi stoji talo muslimani, puč korto i tutaka naprema kva hadisi pripadne ne ali to muslimanja. Pekamberi al-Sam kakel, el muslimu من سلم المسلمون من نسائه ويديه مسلماني تاغا دغامانوش وغو مسلمانيا تالي رهاتي تارلسكري تشيب ام تارلسكري واستا qua dva momenti kovo narodo komšiluko ki džamija qua zajedno kodinena na nerahati tarteri štira na nerahati tarteri ljubomora tarteri zavis Mama ke tudeka se muslimani. Pejgamberi al-Islam kerdia na manush. Muslimani talo kovo manusha rahati tarteri chip tartere vasta. O muslimani zivuni na kerela pere paleske. I jako tale različita podredine stavija ili pomislive. Sakvada desisalo kovakti ashabengoro. Ama lengoro koreni sine je pavalen. Kala musliman. Aratut. Matove izvorja čarobilačite. Pekamberi al-Selam kava kerel, inne šerru nasu inda Allahu menzilete ljomul kijame. Najbilače manuša so koven ko ljomul kijame ko Allahi. Men terekehum nasu itka'u šerrihi. Najbilačo manuš ko ljomul kijame. Povelo kova manuš kovo manuša mu kenale. Na družimena pelea. Sebepi tarleskoro šerri, sebepi tarleskoro bilači pe su ih jova desar. Odoleske kala musliman, dosta gara veatu, kot lažna alavatu vredine teret palen, te ponižine lengere ronjen. Dara taru Allah azze wa jel, em saada vakera spominea ajetja hadisja, Imam Malika vakerel, Wallahi ki Medina raklu manushen, kolaso sine primerna, na kerena sine grevija, na kerena sine lađakere buka, anane manushen geri lađai pa spominena sine, em diklum adela manusha lađai pa zavošin. Aman diklum da manusha, pohari badetja kerena sine, aman ilač je keskeri nikalela sine, Wallahi rakaren geri lađai. Paver hadisi kava kerdore, koji kerele izijeti, pere pale muslimane, adale akingape su Allahite kerele skizijeti, pora nevi pokasu na nete muke, biga vata avel kolesko rošero. Dogoleske palaleno hayrime muslimani, talo krod beglinela šerite rasineu, bilači peko narodu te mukeju. Dogoleske palaleno, a dvajda talo znako дека пакела колен по јомул кијаме. Наштите да мисли нете мануш која веринеја која лај по кијаме сто биле. Наштите да мисли нете мануш која веринеја која лај дека је дивените мануа која Аллахи
Edhe amen po shmingame Allah eske vjokit s'ka të va. Amen u të minajma në shengele njete, ku mangana ka vate kere. Amen ando të dina kojta lo gjenemlia, kojta lo gjenetlia. Gjiakari gale maributi. Pejgamberi alayhis salam ka kreu, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Koј вери на Аллах ко кијаметско дине, нека крeu хајри, neka kreu samo šukaride, ako na džanelate to šukari baskoro lasu, togaš neka kjutinel. Podoleske pšavalen, mate bistera, deka Allah Azza wa Jal muklame načal te čvar rados ko kalbije narodovske manušenge. O muslimanite Allah da ko aso povrzinela, naso dvojnela. O muslimanite Allah da so čvela asajde na tuga. Podoleske maš pionirinem tu men ke po pobar institucije tu mensaš. Se ako kergen navika ke skaga te funkcionirnem, taj sa tu men koven sledeća. Opralalen, gjukela su i gjukela marena pe maškar peste, aman pe kokala paronena. Ma te dozvoljeno hajvani to velko bogja vera mendaš. Ma te dozvoljeno ispod nivote ova pralalen. Ma te bistar deka jek lafis po inelame, prema jek kibli raname, po jek vakti iftari keraja, po jek vakti sifiri keraja. Elhamdulillah te vakeren su Allah Azza wa Jal ke dingjamen ko jek tan, ko boro dobora lakelamen tarosheri e avere dushmanendash. Odoleska ara kenakva nimeti, ara kenakva blagoda su isitumen, preto velamen ge kasno pšalale. Odoleske ka kera dova ko Allah Azza wa Jal. O Allah ja na mende te razvinelo šukaren pozitivno čustvo. Allah te krila mendar te posakuina mare pralinga da so kamanga korpori amen. Ma ovem pralale naskerije šeitaneskore tu potrebinel tu men, te uvredinen jekeke, te ponižinen jekeke. Ma biserni familije i talo tu menge nešto najvažno. E familija je sila lakoro tan. Ma te mešinene familija ko to mare privatni ili biznis bukja. Saka na kel trebela te dikentu men. Podoleske kera dova ko Allah Azza wa Jal, o mangi pe komale kera neka zavladinel, o šerri amendar neka birakerel, o bijandi be amendar neka cidel, ko jandi be amen neka uputinel, ko ibadetja te sigara, o haramja te mrzina, o borčija tera mare kero Allah neka birakerel, amare maksimen kolengere droma neka rakel, amare nasfalen Allah neka sastarel, emamare mulenge Allah cennet neka del. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.